Babuhi ba ratehang ba Sesotho sermons and programs, re a le dumedisa kajeno ke la 17 kgwedi ke ya Tshitwe, mme re boka morena ke hona letsatsing lena leo morena a re file lona. Kajeno lena re na le ntate Thapelo Letete ka mane ka ho la Pretoria, ke yena a tla re sebeletsa. Re ntse re na le basebetsi mmoho ntate Seiso Mokoriti le ntate Kwantlane Molefi. Morena a ba etse hantle, mme le ba malapa a rona hohle mo ba leng hona teng, morena a ba etse hantle. Kajeno lena sehloho se re ke mang ya ka betsang lejoe la pele, ke mang ya ka lahlelang e ka ba ke pitla kapa ke eng fela a e lahlela, ke mang a ka le betsang lejoe leo. Morena a le etse hantle, mme re kopa hore re hle re tjhore mo marangrang Facebook, YouTube, hohle mo le leng hona teng. Nka monyetla wa hore le shebe ditaba tsena, mme moo ba le hloka dikopo tsa thapelo, le hle le lahlele melaetsa ya lona hona moo, e le hore re tle re be mmoho, re bue le Modimo wa rona a tle a re etsetse mehlolo ka tsela eo a tlwaetseng ka yona. Ntate Letete, ke kopa ntate o kodumedise babuhi ntate. Babuhi ba kgabane, ke a le dumedisa ka lebitso le matla la morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste. Amen hoseng hona. Haleluya. Ke kopa he e le hore re tle re qale mosebetsi ona, re tle re o bule ka thapelo e kgutshwane. Ntate Modimo, re a leboha hoseng, re leboha mehauhelo ya hao eo lentswe la hao le reng e metjha hoseng ho holong. Mohlanka wa hao ke yona ntate eo o mo kgethileng bakeng sa letsatsi la kajeno hore a tle a fane ka ditaba tse molemo. Re a rapela, re a kopa e ba le yena moya o hallang, ha e ke be yena a sebetsang hohle dibakeng ka ho fapana, lefatshe lohle, ho bohle bao re tla be re buile ditaba tsena tse molemo. Bua le rona ntate, re mametse tsena, re di kopa ka lebitso la morena Jesu, amen. Amen, amen. Amen. Ntate Letete, ntate ha o tao moo ke yang, ke kopa o tlo boso tswela pele ntate. Ke a leboha moholo wa ka, ke leboha ka di-introduction tseno. Re tla teana hape in about 35 minutes. Thank you ntate. Mohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs. Ke thabile hape ho ba le lona sabateng sena kapo letsatsing lena le halalelang leo morena a le entseng. Ka lebitso nna ke ntse ke le Thapelo Letete, jwalo ka ha ke boletswe. Ke nahana re tla nka thuto e kgutshwanyane, hopefully in about 30 minutes we should be done. Ke thuto eo mohlomong e itshetlehileng versing e leng hore ba bangata ba rona re a e tseba, re e tlwaetse. Mme ke batla ke qale pele ka mohlomong palenyana e nngwe eo mohlomong ba bang ba ne ba e utlwe. Ke tseba pale ya motho e mong, ya moruti e mong e hothwe o ne a dula ka dinako tsohle. E ne e le moruti ya fihlang sebakeng se itseng, kerekeng e ntjha. E ne e le moruti ya fihlang, jwale ba kereke ena eo a tlotla a bona kapa a e disa, ba lebeletse tse kgolo tse ngata ka ena. Jwale ho thwe ha fihla moruti eno tsatsi la pele, ha fihla a fihla ho tla sermon eno ya pele, thuto eno ya pele ka tshwarelano. A re ha re tshwarelane, ya ba wa theoha ka yona, ba tjhaba ntse se amen, kereke ntse re fela amen, amen, amen. Phuthi ntse re amen. Ho thwe sermon eno no kaofela batho ba ne ba re sermon e matla hakalo. Ho thwe ha feta beke ya bobedi ke yena hape moruti o eme sefaleng, ba gae ga mo tseba na o betsa jwang. Ho thwe ya re ha hlwella sefaleng, ya ba o ituletse hona mane thutonyane, tshwarelo, ha re tshwarelane. Ho thwe ka nnete phutheho ya batla eka ya ferekana fela, utlwa hore thuto ena ntse le matla, di amenenyana tsena ntse di hlahla, amen, amen. Fela boholo ba yona atjhe re utlwile thuto ena, boholo bona re utlwile fela he amen. Beke ya boraro ya fihla hape moruti o sa le peka pele ho bona hape, o ntsa ruta thuto yona ya
go thwe go fihlela bagolo ba kereke ba fihla ba mmitsetsa ka thoko ba mmotsa ba re moruti hei ka nnete re kopa mpo go tshware a se le hakakang hobane re tella moruti thuto ena ya tshwarelano ha ke tsebe ha eba wa hlokomela go ntso pheta thuto e leo na o na le thego tse di moruti wa rona o ele re a kopa hle o go re tšhintšhele go thwe ya ba moruti o ntsha buka ya hae ya ngotseng dithego go yona a re thego tsa ka dingata ka mokgwa mmakatsana gore di tletse bukae di a tshabela fela le ya bona ke ntse ke ruta thego ena number 1 just number 1 lebaka ke hobane lona e le kereke ha le so fete molaetseng le ntse le soka le tshwarelana e ntse e le mo bothata ba lona bo leng hona teng le kereke jwale ke sitwa ho feta hobane ha re feta re se re ya molaetseng o mongwe o le ona ke lebeletseng ho le o etswa le o kenye tshebetsong ha le ka kenya tshebetsong yena ya o tshwarelana jwale re tla fetela ho engwe mohi e motle wa Sesotho se mong ntwena ke thuto fela ke batlang ke illustration eo ke bontshang fela hore ha motho a batla ntho e etsahale kapo a batla hore e kene batho o a e pheta ho fihlela ha bona batho ba sa etse o dula a ntse a e pheta mme morena Jesu was not any different in this perspective jwale ye nngwe ya melaetsa go tla fumana gore molaetsa o mogologolo o Jesu Kriste a buang ka ona ka po ditaba tsa Bibele di buang ka ona of course ele yena at the heart of it o tla bua ka mmuso wa mahodimo e kare the kingdom of God is like but taba ye nngwe hape ka sehloho se seng hape seo morena Jesu a dulang a se pheta makgetlo ebile re tla bona diverse tse ngata nna le wena metsotsong ena eo re tlo go shebisana le wena ke taba ena e fumanehang thutong kapo bukeng ya Mateu kgaolo ke ya bosupa bukeng ya Mateu kgaolo ke ya bosupa o tla fumana go mona le Jesu le morena modimo ba dula ba e pheta nthwena ke hobane setšhaba rona re le batho setšhaba sa Israele rona batho ba hona jwale e hlile ke thuto e bona la re sokodisa mme morena modimo o dula a ntse a e pheta re bukeng ya Mateu kgaolo ke ya bosupa temana ke ya pele e re se ahloleng ba bang gore modimo a seke a le ahlola hobane le tla ahlolwa ka kahlolo eo le ahlolang ba bang ka yona mme kahlolo ya lona e tla lekanyetswa ka tekanyo eo le lekanyetsang ba bang ka yona morena modimo o dula ntse a re do not condemn others seke la fang ba bang anathema seke la ahlola mme re tla ithuta tse ding a mang a mabaka ao morena modimo a reng rona re seke be ra etsa ntho eno re tla hlokomela bohlokwa ba hore re seke ra etsa ntho ena hore we should not condemn others re fetela ka pelenyana mohi ye motle mo jwale ditaba tsa rona di leng hona teng mo lebile le sehloho sa thuto ya rona se hlang hona teng sehloho se reng ke mang ya tla betsa lejo leo lapeng re bukeng ya Johanne jwale kgaolo ke ya borobedi Johanne chapter 8 mo nono re tloa ho verse 1 re tlo bala verse tse ka bang 80 fela e re ha Johanne kgaolo ya 80 mo nono ka ya borobedi re Jesu yena ya thabeng ya mehlwana ka meso a boela a fihla ka tempeleng setjhaba sose sa tla ho yena mme a dula a se ruta jwale ditsebi tsa molao le ba Farisi le ba tseba he se ilana ka bua ka bona dinakong tse fetileng ba tlisa mosadi ya tshwerweng ka bofebe ba mo emisa ka pele ho bona ba re ho Jesu moruti mosadi yena o tshwere a ntse a le bofebe ka sekgowa ere in the very act molao moshe o laetse hore ba jwalo re ba tlepetse ka majwe wena o reng ba rialo ka ho moleka hore batle ba be le seo ba mo qosang ka sona verse number empa Jesu a inama a ngola fatshe ka monwana verse number 7 jwalo ha ba ntse ba phehelletse ho mmotsa a inamoholo a re ho bona ya senang sebe ho lona a mmetse pele ka lejwe a re yeo ya senang sebe a betse lejwe leo
la pele thuto ya rona letsatsing lena e dutse hona temaneng yona ena karolong yona ena e reng he who does not have sin should cast the first stone. Yeo ya senang sebe a betse lejoe leo la pele. A inama hape a tswela pele a ngola fatshe. Ha ba utlwa ba tswa ka bonngwe ho qala ka ba baholo mme ba mo siya a le mong. Mosadi a ntse a le mong. Ya re ha Jesu a inamoloha a re ho yena mosadi ba kae ha ho ya tswileng. A re ho yena morena Jesu le nna ha ke o tswe eya mme ho tloha jwale o se ke wa hlola o etsa sebe kore a re na ba qusi ba hao ba kae mosadi mosadi o re ha ke ba bone ebe Jesu Kristo well le nna ha ke o condemn because fela o tsamaye o se ke be wa hlola o etsa sebe. Morena Modimo o dula a hlonolofatsa thuto ya lentswe la hae kapo palo ya lentswe la hae ka nako tsohle. Mohie motle taba tsa rona di dutse moko taba o mona re tla nne re qhoma re ya kae le kae dibakeng tse fapaneng fela taba tsa rona di hona mona moo re fumanang batho bana ba tlisa mosadi ena ba fihla ba re mo fumane in the very act ebile ba qotsa mo molao mo moshe o nong o tse hore a ebile le molao wa moshe o tjho jwalo hore re mo tlepenya re mo etse jwang jwale ke rata karabo ya Jesu mona hore Jesu ya ba o iname o ntse ya ingolla fela. Jwale ha o bala buka e teng e bitswang The Desire of Ages e bitswang yeo e saleng ba mo lebeletse e bua ka ho atolosa ditaba tsena tsa Jesu Kristo. Tla fumana mo nono ho bontsha hore ha ile hantle Jesu ha ntse a ngola jwalo o ne ntse a ngola sebe sa e mong le e mong ya bana ba tshwereng majwe ke re ke bao ba ebe mono ba tshwere majwe ba ga jwale mosadi enwa ga mo condemn re qeta ka yena ga mo fa anathema wa molao tjho tjena ho ya ba o ntse thwe Thapelo Letete yena ke mmolai ka di 25 1995 o na bolae mmasebelebele mang Moribele Thapa ena o tsuwa matekwane ebile o apatile ka kae mmasebelebele yena ebile wa feba yaba ho thwe yaba ha ntse ba inyagela Thapelo ha nyagela mono afuma ha e ka tsa ba tsa ka tsi ba ntsa khutla fela ho thwe yaba ye molemo tsa dile nyagela afuma hele ha e ka le nna taba tsa ka ke tse ho thwe kaofela ya ba Jesu Kristo o ntsa ngola hore nyeo yena o itebetse ho etsa tje nyeo o itebetse ho etsa tje nyeo o itebetse fela yena ha ka ba bolawa. Mohie motle o fumana hore Jesu Kriste monono ha fihla qetellong mane ha bile ha re le sebe sa mosadi enwa ha se sebe ehlile hore ke sebe mosadi enwa se ke a hlola se etsa fela o bua monono o re who has the right ke mang eo ya nang le tokelo ebile ha re le mosadi enwa le a se ka tlepetswa ka mane ebile hore no if you are going to condemn this woman ha ba le tlo motlepetsa le motlepetsa fela ya etsang kahlolo ya diang kahlolo ke eno ya betsang lejoe leo la pele potso ya rona letsatsing lena ke yona ke mang ya nang le matla ke mang ya nang le the right ya nang le tokelo ke emamele case ena ya ntate Jacob Zuma le ntate Bile Downer mo nono ke ho bua sekgowa se nna se nkgakang sa molao ho bua ka ntho e ke e ratang fela ke utlwe ke le interested ho yona e o tla utlwa ho ntse ho thwe ho argue ho thwe na does Bile Downer have the title to prosecute gore na ona le tokelo ya hore be ke yena a qosang ntate Zuma jwale o tla fumana gona jwale mo ditsebi tsa molao ntse di etsa mme mona na Jesu Kriste o botsa ntho e kang e tshwanang kapa o le ka o hlalosa ntho e tshwanang hore yeo ya betsang lejoe la pele ha se ye mong le ye mong ha se mang le mang e tlameha e be the one who has the title to condemn kapo the title to judge not to condemn actually the title to judge yeo anang le tokelo ya ho etsa ya ho ahlola jwale wa mo qualify wa hlalosa hore ya bang le tokelo ya ho ahlola jwalo ke ya senang sebe ha ke re mmone
who here among you has the right qualifications of judging? Seeing that taba tsa lona di ka tsela ene. Jwale o fumana hore ha Jesu Christ a se ba butsitse hore na do you have the title to prosecute e mong le e mong o sa bona a itekola. O tla fumana hore mona verse number 5 ba qotsitse molaong wa moshe, mme ke nnete molaong wa moshe o no le jwalo fela ntho ba leng ba sitwa ho utlwisisa ha morena modimo a fana ka molao ona ke hore morena modimo ha ka ba a re bona e be baahlodi. Ha ile hantle moahlodi has always been God. Ke morena modimo fela ya nang le the title to judge, ya nang le matla a ho ahlola. Empa ka nako eno na ba file hore I delegate those powers temporarily ho lona on the provision kapo subject to hore lona le phela tjena le batho ba tjena di ke mkhona di judge ho no tla thwe e be ba jwang ba ahlodi. E le hore ba be as close to the character eno eo ba e representang ya morena modimo as possible. So nako ena kaofela ha morena modimo a ba file monyetla ona wa hore ba etse execute judgment ya high. The judge is God. Fela ona re bona ba etse execute ba ne ba dumela all this time hore bona ba hlese le bona ba ahlodi, they have the power to judge. Empa morena modimo re bone ho Mateo mane 7 mane wa ba hlalosetsa no, do not judge. In fact, I feel like Johanne mona ore wena yes, ntshwarele load shedding ya be kena ho nna mona jwale e mferekane. Ho to you have mono o bua ka hore you have no hore nka hla re modimo mono ore ha ona taba, if you want to judge do that. Fela make sure hore o na le di qualification tse nepaetseng, and that qualification ke hore wena o bole motho ya jwa, o bole motho ya senang sebe ka boena. Ke mokgona Jesu Christ a ntse a ngola tsa bona moo. Mme mo ye motle o tla ithuta dintho tse ngata hore na hobane morena modimo a re se ke ra judge. Ke tlo kgetha dintho ke dintlha tse nne fela tse ke batlang re tsitse ho tsona. O tlo hlokomela hore na hobaneng re sitwa hore re be baahlodi ho bana ba bo rona ha fela re ntse re le baetsa morena modimo o re se ke ra ahlola ba bang. Many a time re le batho re a condemn Mmasebelebele yena ho hang ha ke no mo mamela le taba tsa hae. Ho thwe kutlwa ho thwe le monna le o tella monna o a tella kore ho hang na tsa go etse batho ba tellang banna ho hang. I don't even give them an ear. Wa mona ne ke mametse pale e nngwe ya ene re hlalosetswa ke mme e mong eo re dulang le yena mona a bolela ka bana ba qetelletseng ba ja wild mushrooms kwa ya lekgwaba yena e wild kapa e fumanang naheng ba hlokahala because it was poisonous in a le tjhefu ka hobane batho ba motseng ba ne se ba tennwe ke bona. Ha o mamela ditaba tsa bana bana ka bokgutshwanyane bo ke dikuleng ka teng o bona hore bana bana ene le bana ba neng ba ile ba qetella ba se ba siuwe fela batswadi ba bona ba se ba le siyo ba ile bo Gauteng kapo kae le yaneng a setse le bona a siuwe kapa ya le bollo a etsa wang taba tsa teng ha di hlake ka nnete ke tse ke di utlwa fela ho bonahala hore bana bana ene se ile hore bana ba ileng hore ha tla ha ntate Thapelo Letete a tlo kopa phofu ya papa ebe ra ba bona ba sa le mane ebe Thapelo santsa yetsang bana mono ba hle ba yetsang bana ba yetse hore ha kana phofu ha kana eng kapa eng e ba tlo e batla kore ho hang ebe re sentse re ba entse condemn before they even arrive here. Kapa nyeo mohlomong ke etse mohlala ka pale ya motho yane o thweng ke motho yo thweng ke King David morena Tafita hore a tseba ho ile etsa bofebe le mosadi wa motho eo morena modimo yena ya ba o ahlola fela hore ngwana eo ya hlaileng mono a se ke etswang a se ke a phela hape modimo a fa Tafita ka hlolo fela ha ka ba mo bolaya kapa mo fa anathema ba o tla fumana hore ka hara yona union yona eo ho ile wa hlaha lona letsibolo
la ena morena Dafita eno e qeteletseng e le morena e leng Solomon. Jwale ha ene ba ka nako eno nna le wena mmohi e motle re etsa re fana ka kahlolo re ha khona ho itse ba entseng bofebe Dafita le mosadi ena go feng re mo fa kantle re hlahlepetsa e mong fela o bona ebe o fumana hore we have actually killed ntho ene e neng e tla hlaha e le morena Solomon out of it. Morena Modimo o ntsa re hona rona nna le wena mmohi e motle ha re na di-qualification tsa hore re ahlole ba bang kapo re ba fe anathema. Reason number one ke ena yeo kgoleng jwalo o fumana hore basadi bana re ntse re le kgaolong yona yane ya rona ya Johane ya borobedi mane mo ba fihlang le mosadi yane ba fihla ba re mo fumane in the very act. Jwale o tla fumana hore ba tshwere mosadi enwa a le mong fela ba fihla ba re mosadi enwa o fumanwe ka bofebe a ntse a etsa botso. Jwale mmohi e motle ke ho kae moo botswa kapo bofebe bo kileng ba etswa ke motho a le mong fela na? Hoba bofebe kapo botswa bo nka batho ba babedi hore ba boetse. Fela o tla bona hore ha ba fihla mona ba tlile fela ka ditaba tse amanang le monna le mosadi ha hona letho le ba buang ka hore monna enwa yena o na le hokae, monna enwa ke mang yena o na sa etse botswa hobane monna enwa a siu gore they came with the facts tse sa fellang gore ha ile hantle ba tlile mona ba tla ka ditaba tse jwang tse sa fellang mmohi e motle. Mme Modimo ke mokgona a reng ho rona lona le batho ha le kgone ho ahlola ha ke re nke ho buka ene ya Luka e re badileng ho yona mo morena Modimo a hlileng a hlalosang le lena mabaka re kgutlela mane ho Mateo 7 re la ka bala 1 verse 1 mo re se ahloleng ba bang verse 3 mo o tadimela mphatse ka leihlong la ngwaneno empa o sa lemohe seqoqohadi sena se ka leihlong la hao. Kapo o ka re jwang ho ngwaneno a bontsha phatsanyana eno e nyane ka leihlong la hao a thu wena o beile ntho e kgolo e kakang o mo ikaketse ntsha seqoqo seno se leihlong la hao pele mme ke hona o tla bona hantle ho ntsha phatsa e ka leihlong la ngwaneno. Ke lebaka la pele leo Modimo a re fang lona mona o re you cannot see clearly wena o le moetsadibe. As a sinner, you are not in a position to make an impartial decision ka boemo ba motho e mong hobane wena o sontso o imetswe ke ditaba tsa hao leihlo la hao ha le bone nka hla ka re you can't see, you have no vision, you can't see le taba tsena tse o thong o tlo di jaja o sitwa ho nka you can't put the right evidence together hore o tlo etsa judgment ya motho ena because already you can't see, you are blinded by your own sins. So if your sins are already blinding you wena mmohi e motle go bontsha gore nna le wena ha re boemong bo loketse we don't have the title or the right hore re ahlole ba bang. Nyeo le bana ba hae kaofela o ngetse bana ba hae kaofela ba feitse form 5 ba le jwalo le eno ha ke bone go ha ona monyetla hore yena a ka e pasa form 5 kaofela ha bona ba le 4 bana ba hae ba 5 ba e feitse form 5 ha go bo pasa form 5 mono jwale mosadi yo ha ke tsebe na o tlo tla re tla mona a tlo go batla go ka di matšhelete ya ho ngola form 5 kapo ya ho ngola matric re ntse re tseba bana ba hae ba feila. Why do you make such judgments on batho ba bang? Modimo o re se ke wa hlola hobane you are blinded by your own sins. Wena ha o bone mmohi e motle. Ha re fetele ho ya bobedi wena mmohi e motle. In fact in ntse e amana le yone ena e re man is already has his own problems that he's battling with. Therefore, he cannot think clearly. You are blind. You can't see the evidence to actually make the decision. How bona information in a okay. How bona ditaba tsena ka botlalo gore wena o ka ba boemong ba hore o ka kala wa hlola. You can't see.
Ya bobedi ere, you're not in the right frame of mind because your own sins are clouding you. Bona batho bana bo Morena Jesu ba fihlang ba tshwere mosadi enwana. Morena Jesu ha ka baka le hore a re letho. O fihlile ingolla fatshe fela. Kwantlane molifi yena wa tawa. Seiso mokwiditi yena wa beta. Mama yena o nwa jwala o etsa o lebe jwale ba fumana heba taba tsane tsa bona jwale ke tsena di ka mahlong a bona they are now they are unable to make the right judgment. They are unable to how le jwalo ha o boemong ba hobane wena di betsa hao di ntse di o emetse. In fact ntse ya mana le yone ena ya leihlo la hao hobane in the second sense, in the first sense ya temane ya Mateo, you are blinded by your own sins, you can't see. But it also says the ones you have are so big, they are even heavy, they are weighing on you. When I say koko sa hao ha se le phatsa ene e nyane e ka leihlo, ke ntho e kgolo ya o sitwang hore yo fele nako ya hore o nahane ka ba bang hantle. Ke mona mo Jesu a re yeo ya senang sebe, cast the first stone. Ke o bontsha hore ha ile hantle qualification kapa the only person kapa the only one ya qualifying go ahlola ba bang ke Morena Modimo fela. Jesu Kriste Morena Modimo ke bona ba nang le tukelelo because they were tried but were found without sin. Jesu Kriste ha fumana na le sin. Jwale ho fumana kana le situation mona ya batho ba tletseng ke dibidi ba imetse ba di hwetse ka morao ka mona di lebima ho bona. Fela ba batla hore bona ba etse judgment ho ba bang. Fela ba sentse ba imetswe ke tsa bona. Re tla re etsa re bona temane engwe hape e bontshang taba ena. Jwale Jesu Kriste hore you are not in the right frame of mind. O imetse o motho a nang le mathata a hao ka bo wena. Wa fihla go motho a tsantsa a hwetse ke mathata a hae a le mona o tla o thusa a nahana hantle. Ha o nahane kore that is not right. Hoba motho eno ana the judgment ya hae ha ya lokela hore e be moahlodi. Ke mo kgona ho thweng yeo ya senang sebe, cast the first stone. Nna le wena mmohi e motle merwalo ya rona e boima haholo, re keke ra ba boemong ba hore re ka tla ahlola motho e mong. You and I mmohi e motle, we are sinners, we are unable to make right judgments over others. Thank you, Ya boraro ere because man is already inclined towards sin and selfishness. So sin has already won. It is unfair beginning. Go bontsha hore ha o sontso una a ke bebele mane ere motho o santsana le an inclination kapa tshekamelo sebeng. Jwale ha o fihla o nka a judge ke mo kgona ho thweng judge has to be impartial. O tlameha e be motho e leng hore ha nke lehlakore lena kapa lena. Ke ka ho o kekeng wa ema nyeweng ya ngwaneno mohlala kapa nyeweng ya mosadi wa hao mohlala kapa nyeweng ya mokhaya wa hao. Hobane o sontso o na le tshekamelo ho taba tsena. Jwale mona ho thwe man already has an inclination towards sin. Hore taba tsa hae sentse di tsamaya di le biased. O tla fumana hore jwale ka kutlwisiso ya hae kapo tsela eo a etsang dintho ka yona e sentse ile mono. Mme to demonstrate this ha ke so fumane pale ye monate ho feta yena eo re balang ho Jonas. Jonas o tla hopola hore bukeng eo ya Jonas ke monna ile hore Modimo o ile a mo roma a re e ya sebakeng sane o e sebakeng sane sa Ninile ke batla ho e bala mona mmohi e mo banna jwale en lahlehetse wane ke lebetse hore internet ya ka en lahlehetse empa ha ena taba tsene Morena Modimo o tla re fa tsona. Ra hopola hore Modimo o ile a re e ya Ninive. O ya Ninive o fihle o ba bolelle hore ha ba sa bake ba tlameha ba etse jwang. Ba tlameha ha ba sa bake ke tla ba ahlola ka kotlo e kgolo. Wena tsa mo ba bolella hore ba fetoe ba tswe mekgweng ya bona. Ke mona mo yena Jonas hona le o mamela Morena Modimo a tlameha ho tshwara sekepe se ya Ninive a tshwara sa Tashishi a ikela mo a ratang. Ya Modimo how ka o etsa jwalo? He had already defied God. He had already defied God. Ona santsa a hlile a entse wang
a tswile modimo tlase kapo a entse manganga kapo a tlotse molao kapo taelo ya morena modimo. Ka ho etsa jwalo ona santse a lokelwa ke kahlolo fela modimo a re a mo nke a mo lahlela ka metsing. Wa hopola ha sekepe le difefo a lahlela ka metsing ya ba tlhapi yane e kgolo ya mokwenya ya ba o dula matsatsi a mararo ka tlhapi ka mpeng ya tlhapi ka mora matsatsi a mararo ha se a rapetse a le back to his senses. Then ya ba tlhapi ya mo tshwela ho thwe ba kena tseleng a ya mo nepaetseng. Yena ka boyena ona santse a entse phoso ile ha kopa tshwarelo modimo a itse bona modimo a mo tshwarela ya ba ha mo etse condemn but yet modimo has the right to judge empa ha ka ba moahlo. Ho thwe yena ha fihla Ninive o fihlile a bolella setjhaba sene sa mono hela morena modimo o re ha le sa bake o tlo tla le a hlola kaofela ha lona ka kahlolo e kgolo. Ho thwe ha o bala chapter 3 qetellong mono wele ha ke e bone ka pela ka mono ho thwe ya ba setjhaba se a baka. Ho thwe ya ba setjhaba se a baka se fetoha mekgweng ya sona ka lebaka leo ya modimo ha ba o tle ka kotlo ye wana ba tshepisitse yona. Fela ha o fetela chapter 4 ya buka ya Jonas kgaolong ya pele man ha e tloha fela o tla utlwa ho thwe ya ba jwale Jonas o itlhabisitse magala o kwatile mono o bohloko o kwatile a go bona hona jwale tjena o ngomme Ninive mona o re ke tlo etsa batho bana hore ba foseditse o tla ba bolaya ha qeta o ba jwetsa ha ba qeta o fetoha mono ha o sa etsa ntho ne se ka ke motho wa leshano ke mogona ke la ka balela Tashish. In fact he actually says that ke ka mona ke la ka ipalela Tashish ba nna ke a o tseba o modimo a tjena ha ona le hore batho bana ba qetile fast fela o ba qetile o tla bonno bele bo mohau ho bona o nnobeleng o a itebala mohi e motle hore yena just 5 minutes ago o ne ile yena ya neng a le boemong ba hore ebe o tloletse morena modimo molao ka potaelo o ne a lokelwa ke kahlolo ebile a lokelwa ke kahlolo ka iki eo ya tlamehang ho ahlola ya ba modimo ha mo ahlole o mo fa monyetla wa bobedi fela o ntso o bona hore yena ka hlohong ya hae o dumela hore sena sa ka sebe se sa hore ebe ke tlotse molao wa modimo ka potaelo ya modimo is nothing compared to what these people have done. Motho yo sa ha yona se sebe ya ho oho motho e mone ke bua le yena maoba a bua ka kgarabe ya hae le yena a bontsha hore a shikane ditaba di ka ba tsa qetella di lokile pakeng tsa hae le yena hobane ho ile a ba le ho se tshepahallane bobeding jwale hore ho fihlela kgarabe ya hae yona e tla mpa e se le kana se a inne jwale hore ha ba ntse ba ke ya mono mosadi ena ha ntsa no but le wena you have been unfaithful le wena o ntso entse o ntso febile kapo o entse botso hore yena ba hona empa wena bona o bile wena o tla ona le mpa go ya ha wena sa ha o sebe wena se sebe o feta saka ho hang ha ona ntho nka bang ka etsa ka wena ho hang ha ke na ntho nka bang ka dumellana le yo le wena fela mohi e motle le ha e se point yana e etsa eno ntho ke la ka e pick up mono ke hore ka nako ngwe motho ga ka nahana ka ha yena o febile ebile o na le mpa fela eno o febile fela ha ana seno sa ana le mpa se sebe o feta sa empa morena modimo o re ho feba ho a tshwana ho hobe ka o fela ha hona ho sa tsotelleng jwale wa bona go mona Jonas o na itjwetsitse fela hore batho ba these people deserve to die go batho bana ka mokgo ba leng ba be ka teng ha ke batle hore go wa bona modimo ha ana ka ho Jonas a go re nke go fe matlanyana go hlole batho bana wena batho ba ne ka bele ba fuka hobane Jonas yena he had already condemned them he had already judged them oho nye go re mo ke go tla kwa motho oho nye ke khale ke mo go tsebe ke mo jwetsa makgetlo nna o sana ntwe nka banga hlola ke bua le motho e ho hang ha o sana ntwe nka ba ka hlola ke bua motho let that person die in his sins empa mona morena modimo o a hlalosa go no ha una the right or the title to condemn when you are not the right person. You are not in the right frame of mind. You do not have the right side to this. You already are inclined to sin now you are clouded already by sin and therefore you do not have the title to judge. Ha una matla ano kapo bokgoni bono ba ho fetisa kahlolo e nepaetseng Jonas e ka be ile ba
ka beila ba jwale o sa condemn setjhaba seno sa Ninive se shwele empa morena Modimo ka ho tseba kahlolo ya ba o etse wa o wa ba tshwarela ya o qetela ya manang le ena ke ene e reng jwale rona re le batho re sitwa ho utlwisisa di-concept tsena tse amanang le ditaba tsa molao le toka ha se taba tsa ka fela ho na le basic concepts tse re di tsebang e tlameha e tshwane ntsha hore ka tsela eo Jonas a se a treatweng ka yona hore a se ke a bolawa le ha ntse phoso le bana ba deserve the same way molao ha o kgetholle jwale Jonas wa bona mona ho ya ka yena molao wa hae yena o nka ba bang ba le worse than his molao ona o thweng ke fairness jwale ho tsamaya ho bua le bo pardoning and mercy ke dintho tse tsamayang ntho tsa molao hore ka nako nngwe motho o ka tloha thwe ke nnete kotlo ena ke ya pele therefore a se ke a tshwarwa a mpe e fanyewe kapo etsewa motho ha e utlwisise ntho eno o bona fela nyeo a shapang mosadi motleng kwa ko rena ke batle hore kapo nyeo a shapang mosadi ena wa le mo mamela fela ke be ka mo ko ha ona ntho e nka bang ka e mamela ho yena ho hang kapo mang nyeo a tellang monna why would I even listen to anything etswang ho yena already you are condemning and judging that person o sa hlokomele hore a ka o thusa kapo mohlomong motho a nang a rwalang di-fries tse kgolo tse nang le lens e tenya di lekana ebe wa uetsa hela wa tsela ka ntse ke tsamaya mona ka gate mona se teng se koti se seholo he se ka tsamaela mona o tla wena e bontse nyeo a sefofu ke tlo tla ke nka advice o nyeo Thapelo wa sefofu wa rwalang di-fries tse ka temet ha ona le jwale o fumana hore o fihla o kgesemela o wela hona mona a ba o etsa nyeo empa ko boleletse go tlo wela mona o fumana hore it's because you had already judged that person hore because o di-fries di teng ha bone o sa utlwisise hore because o di-fries di teng e hlile jwale wa bona ha na se na tsona ona sa bone di-fries ke tsona tse etsang hore a bone you had made the wrong judgment e re nke pale ya o qetela mohi e motle ha re sentse re kwala ke pale eo le yona ke ratang ho e bala haholo e skempe ya mphoqa mona hoba jwale yona ha ke na yona ha ke tsebe ka hloka o fela ke setshwantsho se hlahang bukeng ya Mateo kgaolo ke ya 21 ya setshwantsho sa ya sa tshwareleng ho thwe yale kgaolo 21 temana ke kgaolo ya 18 temana ke ya 21 ho thwe jwale Petros a tla ho yena a re morena ngwaneso ha ntse a ntshitela ke tla mo tshwarela ha kae ha supana Jesu a re ho yena ke re ho wena e seng ha supa empa ha 70 ha supa ka baka leo mmuso wa mahodimo o ka tshwantshwa le kgosi ye itseng jwale mona morena Jesu o etsa eng o etsa parable kapo setshwantsho jwalo ka ha a tlwaetse o re semmuso wa mahodimo o ka tshwantshwa le kgosi ye itseng e ratileng ho hlahlobisa boemo ba tshebetso ya bahlanka ba ona itse ha e qala ho etsa jwalo ya tlisetswa ye mong ya nang le molato wa tjhelete ya ditalenta tse 10,000 ho thwe ya ba ho fumanwa yenwa ye mong a kolotang monga hae ditalenta tse 10,000 ka ha a ne a hloka seo a neng a ka lefa ka sona monga hae a laela hore a rekiswe ha mmoho le mosadi wa hae le bana ba hae le tsohle tseo a nang le tsona mme ho lefshwe molato wa hae ho thwe ya ba mohlanka eo o itiela fatshe maotong a monga hae a reng kgauhele ke tla o lefa tsohle monga mohlanka eo a mo utlwela bohloko a mo lokolla a mo leballa molato ho thwe verse number 28 empa hoba mohlanka eo a tswe a kopana le e mong wa balekane ba hae ba bohlanka ya neng a ena le molato wa dinare tse 100 ho yena ho thwe ke tjheletenyana e nyane fela ho bapisa yane yena ana e kolota morena wa hae a mo tshwara a mo kgama a re lefa molato wa hao motho o mo kolota 15 ranta o mo kgamme mo tshwere fela yena o qeta ho tshwarelwa 15,000 molekane wa hae a itiela maotong wa hae a re ho nkgauhele hle moholo wa ka ke tla o lefa empa yena a etsa
a hana a ya mo hlahlela tjhankaneng ho fihlela a ka lefa molato. Ho thwe ha balekane ba hae ba bohlanka ba bona sena se etsahetseng, ba swaba ba utlwa bohloko haholo, ba ya phetela monga bona tsohle tse etsahetseng. Ya monga bona wa mmitsa ho yena, "Pele o mohlanka kgopo wa ka ka. Wena ke o tshwaretse ke o lebaletse molato wohle hobane o ile wa nthapela. Na e se tshwarelo hore le wena o hauhele molekane wa hao? Was it not fitting hore le wena o hauhele ye mong? Jwalo ka ha le nna ke ile ka o hauhela." Monga hae a halefa ha bohloko, a mo nela bahlokofatsi ho fihlela a ka lefa molato kaofela. Morena Modimo o hlohonolofatsa thero kapa thuto ya lentswe la hae. Tsatsing lena re ntse re araba potso fela e reng, ke mang ya kgonang kapa ya nang le matla, kapo ya nang le matla, kapo ke sebeditse lentswe mona le tokelo, ke ne ke batla lentswe lena tokelo, ya nang le tokelo ya ho betsa lejoe leo la pele. Jesu Kriste hore ke ya senang sebe. Jwale mona re fumana ditaba tse re di balang ho Mateo mona hore yenwa mohlanka o ne a ena le molato o moholo ho monga hae, ile ha ithapela ho monga hae ya mo leballa. Fela jwale yena ha se a dutse ho etsa judgment. Ya ba ditaba tsane ho hang tsa hore na mohau yena o fumane o mokakang, ya ba wa o lebala, ya ba yena o se ya hama yena wa ha wa re mpatale, ya ba mo hlahlela tjhankaneng. Ke ka ho Morena Modimo a reng ha re lokele hore re ka etsa eng, re ka hlola rona. We do not understand the concepts tsana tse amanang le ho ahlola, tse amanang le mohau, hobane ha re hlokomele hore mohau ona re utlwisisa ha o shebile ka ho rona fela. O ele Morena ntshwarele, o ele Morena ntshwarele, he Morena Modimo ke kopang ke be ka hlola ke pheta, o ele ntshwarele. Ha o tloa fela o fihla o teana le wa heno a lapileng, o fihla wena o jeleng tjhelete ya hao botaweng kwa kaofela. Never. O so mo etsang, o so mo fa anathema, o mo ahlola. Mohi e motle wa Sesotho se monse, ha re di phethela hona jwale, Morena Modimo seo a re rutang sona kapa seo a re hopotsang tsona letsatsing lena ke hore fela ha re na matla, ha re na tokelo, ha re na bohlale, ha re bone ho lekana hore re ka ba baahlodi ba bana ba borona. Ha re tloeleng ho etsa condemn others, our brethren. Motho e mong ha ntse ke bala mona ho ntho tsa bo internet mona tsa bo Facebook, o bile a ngola mona, ha motho a soka etsa phoso, ha motho o ntse o mo advise, o ka bua le yena ka thata, wa mo kgahlela, o ntse o mo molda, o re ha se a entse phoso, yours is no longer to now keep kicking that person antse a lefa. Yours is now to pull that person up. Ko tla fumana hore mona Morena Jesu mohlala mona ha re bua ka mosadi ena wa seotswa, mosadi ena o sa entse sebe, o sa se entse. Jesu ha a fihle mona, a fihla ke wa bona he sebe, wa bona o ntso bona hore o betse le motho e mong, o etsetse wang. Mona ke moo Jesu a fihlang a bontsha mohau, a re ngwaneso, ba kae baahlodi ba, go and sin no more. Jwale Jesu Kriste mona o phahamisa motho eno hona le hore a mo katelle fatshe, a mo rae ka diena. Jwale fela rona re rata hore motho re dule re ntse re mo raya ka diena le ha le fatshe. Mohi e motle ke mang ya nang le matla kapa le tokelo ya ho betsa that first stone? Jesu Kriste hore ha se wena mohi, ha se nna mohi, ha se mang kapa mang ho lefatshe mona ya nang le se. Jesu Kriste ore only him and the Father have the title to judge. Ke bona ba nang le tokelo ya ho etsa kahlolo hobane they can see clearly.
ha bana seqoqo sa sebe mahlong a bona. They can judge and make right decisions hobane ha ba clouded by their own sins, ha ba imelwa ke dibe tseo tsa bona. Hothwe they are sinless, therefore they are not inclined towards sin. Hothwe ha bana selfishness in terms of understanding or ntwene ho thweng di-concept tsa bo presidency, di-concept tsa bo fairness, di-concept tsa mohao le the judgment di lekaneng ya bakeng sa motho. Therefore, only God has the title to judge. Mohi o motle e se ka thuto ena e ka dula ditsebeng le dikelellong tsa rona, hore only God ke morena modimo fela ya ka betsang lejoe leo la pele. Nna le wena re wela majweng a bo number 30 le bo 25 bo 175. But the interesting thing is that if we are to judge, kore morena modimo o entse ka mokgwa bohlale hore o re the first stone ha e betswe ke mang le mang, ke only the one who has the right to judge. So le ka ho bolela hore lona le tla sala morao what I make, the conclusion I make. I don't follow you. Nna ke nna nang le tokelo ya ho betsa lejoe la pele. Ha ke so le betse lejoe leo, lona ha le betse lejoe. Ha ona number 2 le number 3 le number 25 cannot throw that stone hobane number 1 ha so le betse. Jwale Jesu Kriste hore yenwa ngwaneno a fositseng, yenwa ngwaneno a nang le bothata, yenwa ngwaneno a wetseng sebeng, ha ke so motle ka lejoe la pele nna. Le wena ko bontsha hore you are unable to throw that stone. O kekebe wa betsa lejoe leo ho fihlela e le nna ya entseng qeto ya ho betswe majwe, mme o tla bona ha ke betsa the first stone. Only Jesus Christ has the power and the right and the title to judge. Sena e se e ka ba thuto ho wena le ho nna mohi o motle letsatsing lena hore re ke re feng bana ba bo rona lerato, re se ke ra ba etsa condemn. Re fihlile pheletsong ya thuto ya rona ya letsatsing lena. Ke bona ke sa bone moholo wa ka ntate Moribe, ke nahana marangrang a mo tsieditse mane ka lebaka leo ha ona bothata mohi o motle. E re tswele pele re kwale ka thapelo. Ntate ya halla, ntate ya morena le mmoloki wa rona ya lehodimo, ke rona bana re iname ka pele ho wena Jehova. Re a leboha ka thuto ena re hopoditseng yona ntate ya matla ohle hore ke wena ya fela ya nang le tokelo ya ho ahlola. Re ke re tlohele ka mosebetsi o re sa o tsebeng, mosebetsi o re sitwang ho phetha ka ho nepahala. Re ke re tlohele ho ahlola hobane ha se ntho re kgonang ho etsa. Re rute ka hare ho rona, re be le lerato, re be le the spirit, moya wa tshwarelo ho bana ba bo rona, wa lekane ba rona, ho bana ba rona, ho metswalle ya rona, ho batho bao re sebetsang mmoho le bona, hore rona ha e le nako eo jwale e leng ba nang le bothata o bonang e ka e mong le mong ba furaletse, rona re fetohe re be ba ba fang lerato, re be ba ba phahamisang moo ba leng hona teng. Se ka ke thuto ka re fang yona e dula dikelellong tsa rona, e dule dipelong tsa rona hore tle etswe re bontshe lerato leno ba bang, hobane o itse ke ka lerato leo re le fang ba bang ba tla tseba hore re fela ho sala morao Jesu Kriste. E ba le rona sabateng sena le ntse o re ruta tsena, re di kopa re tshepile lebitso le matla la morena le Jesu Kriste. Amen. Mohi e motle, re fihlile pheletsong ya thuto ya rona ya hoseng ona, ho fihlela nako e tlang ka kgetlo le tlang ha re ntse re teana nna le wena ka tsela e tshwanang. Ke lebohe baholo ba ka moraka ka mona, ke ntate Kwantlang le Molefi, ke ntate Moribe le Thapo e mo boneng, ke ntate Seiso Mokoiti, nna ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete, kwena ya dikwena a petela mokgatjhane. Nna seboko seo ke tsamayang ka sona morao tjena ke sona sena sa bo Kreste. Ho fihlela re teana nako e tlang, Modimo a dule a ntse a o hlonolofaditse.